لألمانيا رجاء شمابوري بيستونه تباغي فستيفالا كوباني يا نavnetewî a كورته فيلمان دخولا خويا دوان ده لباجار كيلزنكيشن هاتا انجام دان بidawî ده فستيفالا كوباني يا نavnetewî يا كورته فيلمان ده دخولا خويا دوان ده هفت فيلمين بيشن جكوكا 100 فيلمي بجدار جالي كوميتا نافندي و هاتا خلات كرن ده فستيفالي ده نزي 200 كسایت الهنرمند اكتر و درهنرو روشنبير الكرد بجدار بون Bajmara gotar hatin pêşkêşkirin bi çend stranekê yên hozanê Kurdê navdar birader festîval bidawî hat. gelek keyf xweşim îro ez li festîvalekî wisa guhda yani amade bûme û tiştê ku di nava Kurda da gelekî kêm bi rastî û ez yani hêviyê min hene ku tiştî mestir çê bibin, tiştî xweştektir çê bibin ku navê me jî di weke Kurd têkevin sînemê dunyayê, sînemê alemê yani gavek gelek baş e, gavek gelek girîng bû û gavek gelek baş e. Ez gelekî dilxweşim ku îro ez li vir im û spasiya we dikim. Em pir kêfxweşin îro bi hazîrbûna we tecrübeke pir xweş bû. Em spas dikin her kesî hate vê derkê hazir bû. Taban bihêvîna ve tecrübê me re hîn berdewam bike carê yekê û di diyan û sisiyan em bihêvîna kes piştgirî me. في بجارة ألمانيا أم هاتم في فيستيفالي وأكيد بينا على أمل إنه أم السينما الكردي بيشتر بدن وإن شاء الله شي دورة عجردة جفي باشتر بي وجفي رنتر بي وجيكي تمويل هابي يعني تمويل في الماضي بر مهمة